Kažem. Danas Grga, pričamo o tvojem sudjelovanju i pulskim bandama. Kad sam ja bio u bandama dilera i motorista, bili smo motoristi i zajebali smo se svi skupa. Nismo bili baš zli, nego onako kao. Cugali smo, drogirali se, pili, pušili. I uglavnom je bio neki tip koji je bio u našoj bandi, on je bio treći. Sad je na ferijalnom je bio htio se kupati, a mi smo se zezali s curama, a njemu se nije dalo, onako je bio jedan od najvećih jebača u Puli i on se htio kupati. I što nije mazao nekim Bosancima sa šatora peškir. I kao nikom ništa, se okupa, mi ga ne šljivimo 5% i mi prolazimo kao mrtvi pijani nazad na ferijalno na onim stolicama gdje je šank i to sjede neki Slovenci. Mi ih zajebavamo, Slovenci šupci, mislim, ne sad tako dječji, nego malo smo fini pristupili, uglavnom smo ih zajebali. Sad mi svi razgaljeni da ćemo ići do motora i presretno nas neki tipovi, ogromade, 2 tipa, svako, a mi smo bili struktura just like me, gromade, 2 metra, brdo mišića, i ja ih pitam, ste vi Slovenci? Ne, mi smo Bosanci. I šta nije šta si mazno, ko je mazno peškir? Ja gledam i tip me napadne s bocom ovako, mlađi. I ja ga gledam, šta ću sad izbijem u bocu iz ruku, tip je skuži da sam vješti i odustao. A što nije stari, tom hornu, jedno par šamara zvekno, onda smo pobjegli s motorima, znaš koje je iskustvo, koje je doživlja, samo odjednom ti se stvore. A kad sam bio u Hotel Puli sam branio, to je bio drugi u bandi motorista, sam ga branio od crkvenjaka, dobio sam po pičke od njih 8. Ali uglavnom ovog višeg, ljepšeg i jačeg od mene sam zveknuo u glavu, odletio jedno 5 metara u daljinu i pola metra u zrak, usro se i onda skužio da sam se i ja usro svoje snage jer to mi je bila prva ozbiljnija fajta ispred Hotel Pule i onda su me napali njih 8. A bio onaj Mario Mrkonja, taj bio profi bokser i nisam mogao ništa protiv njih, ali dobro šta. Ma ne volim tuž siromašnu, rekli su svi punkeri da sam ih mogu sve pobiti ko zečeve. A kad sam bio s bandom dilera, uglavnom sam divljao po cijelom gradu, jer jedan tip stariji od nas je nabavljao iz Slovenije 2 marke, 2,5 marke gram, mi smo prodavali 5 grama po 25 maraka i to je bilo toliko love da mi, došli bi u sve kafiće gdje su ovi s Mercedesima i BMW-ima, oni bi pili jednu džustu, sve spizali na auto i benzin, mi bi napravili ceh urne, samo bi ja zvao, gledam, dečki, šta bi htjeli popiti, samo bi ja rekao, ajde, šta ćete popiti. Brio sam po cijelom gradu, po cijeloj Istri, cijeloj Hrvatskoj, u svakoj ošteriji kafiću. Imao sam para ko svi ljudi dreki u črivima, bio sam baš basnoslovan od Boga. Šta se onda desilo? Onda je zaglavio šef u zatvoru. A gdje su bile najžešće fajte? Najžešće fajte su bile u Čirkolu i eventualno pored Uljanika nije bilo baš toliko. Kod Piramide, jednom je Gonfije istukao jednog klinca, poslao ga je u bolnicu jer je razbio bocu. Ja sam u Piramidi imao onaj nesušeni hašiš, to se stavlja na desni, gledaj mi zube. To se stavlja na desni i to ti se ovako u oči, znaš kako lagano vozi, brija, baš dobra je. Čuo da se navodno hoće ljudi opet da se otvori Piramida, neke peticije da se... Piramida, pa bolje onda Hotel Pula, bilo je više underground, dobivali smo više po pički, ali imao sam tad jednu bijonu pičku, onda sam morao čuvati, jer ovi crkvenjaci su bili siromašni, onda sam ja morao skrivati. Kad bi išao s njom iza na motoru poslije Hotel Pula u Stanko Hornu da je ševin, onda bi morao paziti da se ne kurčim pred njima jer su bili agresivni. Ako ne bi, kad su bili siromašni. I ja sam agresivan kad sam siromašni.
Misliš da je to razlog? A nego koji je? Pa sve se vrti oko love. Da, jednom ta smo svirali na gitaradi, Klopa Srdelica. I ja sav okuražen jer nam je to uspjelo doći do neke cure u Hotel Puli i kao predstavljamo se dobro, dobar komad. I kao kako se zoveš Nataša, ona mene pita i ja kažem ja sam Grga, ona kaže znam, ja kažem kako znaš, ona kaže u mom razredu sve se vrti oko nekog Grga, pa dobro više ta popularnost jebate. Ima jedna fotka Brian and the Top of the Pops, razvaljeno, koji pop? Nikakve veze s popom, ali zajebava koji će uglavnom spika, žešća, odlično spika. Uglavnom to je bilo dosta za danas, malo sam umoran. Opa, ko? Umoran i žen.